clear tu te in zavain chibai vekule July ni somparuk ania thu thar kan beng verzong te kan ngai thla ho le don ani ram ri chungchang update kan thriat theite ngai thlaila Mizoram le Assam ram ria boinakal zela Mizorama malatu Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest Demand JAC te chuan India President le Assam Chief Minister nena lekha thonin President chu Mizo telaka rong takachet wangin Assam Chief Minister le asorkar mi poimo dang te hrem turin antia Assam Chief Minister nena po Mizoram chunga Assam mi ten Mizo te thaile thlam anti chete zangna domna peturin an phutbok Nilainia JAC on ILRFD in President nena lekha anthona hian Mizoram le Assam anin thentira tunaya state pani in chu mek chu 1875 Inner Line Reserve Forest Siam ania square mile 509 nazaw hi Mizoram in ain kol lo thule Assam Forest Department in tun thlenga an en kol thu an soi Mizoram chunga Reserve Forest hi Assam chuan chu fowin voi tam tak dan lova an lu thule Mizo te chunga po an che nat fo thin thu an tar langa boina aum fo wang hian Home Ministry chuan kut thlak phal lo na status quo ada mek ti po an tar lang Assam hian status quo po hi zalovin an luta thlam le thlai bakha MNREGS manga na thote po anti chithin ni in President nena hian an thlen Mizoram in chak alak na ber National Highway 306 po Assam hian dangin state sarkarin engtin ma atilo ni in an soya Mizoram chunga lutin thaile thlam anti chiat baka police tira Mizoram china anin kulmek thu President chu an shilbok Assam Chief Minister nena po nilai ni vek khan lekha thonin July ni ruka political party le NGO tenena anthukhom chuan Mizoram chunga police ommek chu nuk kir ngal turle tunaya warang tabul aitlanga anmi ten Mizo huan thaile thlam anti chechak chu zangna domna pengei turin an phuti an soi JAC on Inner Line Reserve Forest chuan Inner Line Reserve Forest chu inches khat po chan antum lo thu soin Assam Chief Minister chu an sarkarin heram an kolmek chu Mizoram sarkara hlanne turin antibok JAC in President le Chief Minister nena lekha anthona hian July thachunga anthil pote tilhotling turin antivevea ani lo chuan engpo thlengse anmo ani tur thu an shilbok chuwe lamin buasaina ngai thlave thungila Taitisana Group Women waya branch rang te chuan Nimin Khan chu velrama Mizoram Police Duty te omna tur buk sak natlang an nei ve bok Assam sarkarin Mizoram chunga tum enga mazat buena anron siamna kal zela tunhaya numa an nei na chu velram nang lui zawrama Mizoram Police Tranem tak duty tir ania Taitisana Group Women chuan natlang kovin Nimin Khan Women member ten police te omna tur buk sak natlang hi an nei ani Taitisana Group Women President Darthang Lian chuan Taitisana Group Women chunga branch sompanga oma Shrilenga wanga natlang thailo branch thren khat oma se branch tamzokin police te omna tursa in an natlang ti asoya mi zarwalzet an thok chok ti asoibok ole ramri boy wangin news dang kan focus lei theilowa Myanmar news country thayang angte hanta lang donila tuna hian Myanmar lam kan unaute COVID-19 in ati boy le maya nitin zatelan thingwa ngo maya ansi paiten lal an throta nunrona chitin rengin an mite an thalain COVID-19 that wefin anang chingmek ani COVID-19 tuartu te zong kan leina tak zat chuwa film khur takin hen an tribiome takpo hi indo chok thainga yang ti hi kan ring ani Nimin Lam Khan RF News in atalan danin Myanmar mi puite COVID-19 in anwaina saleti anron talanga Nikachungin mi za somruk pangazet anthia hei hi military lamten COVID-19 wanga thi anpon tamber ni ani Nimin Lam Khan Shrikai thar mi sangli za somret pariat anumboka tlomngai polten Shrikai zat le thi zat anpon hi military ten anpon chonen ainang lo thina hei wanghian COVID-19 Shrikai le thi zat cheng taka pon thei anilova amaro chu Myanmar lama kan unaute country ante news min pathin tu te po COVID-19 wangin antal boy hlea din mun thim tak andai mek ani mi puiten hena military lam chuan COVID-19 atana involunteer turin mi an soma amaro chu sipai sarkar an du lo wangin mitlem te chu wakaratan hian anin pe ani
heti lai hian CDM mi puite apo COVID-19 damlo te tana inpe anum ve rangani ti kan hriat a thawme heti lai hian kan chief minister puzoram thangale puram than moya papuya MLA East Tuipui malak na in oxygen burza som pakwata hana thon chho ani heng oxygen te hi tahan mizo thalai pol central kuta athling chho ani COVID-19 wanga nanna torten hena sem chuang halvek ania he thil hian damlo nanna tor nuna tam tak achan chho ngayang ti kan ring tlatani tin anziak Mizorama kan ho tu ten Myanmar antran puina hi alomum tak zet ani Myanmar ma si pairo rena ti topa tharum thona le democracy tungding le tura malaturin US Secretary of State Anthony Blinken chuan Southeast Asia ramte angen February ni khata Myanmar ma civil sarkar paithlak ani nuwa tualchung boina thleng meka borok tha om theina turin Association of Southeast Asian Nation chuan palai na athoka Nilainia Asian Foreign Minister tenena video conference anneina Blinken chuan April kha indemna thuthlung panga annei te chu chaktaka bozei turin Asian ram te chu chain Myanmar tan special envoy palai ro turin angen ngalbok ni in State Department spokesperson Ned Price chuan asoi Myanmar civil sarkar paithlak ani tangkhan tualchunga boina lian tham tak tak athleng fowa sipaite hian lungoi lo nalan tirjinga mi zariat chuang that toin mi sangkhat chuang anman towa ramria boina antok chawfo bok ani Blinken chuan diglo taka anman te chhuwa zalen tura ngenin Myanmar orel na intlak chu mipuidu dana kalpuile turin angen US le China in erlutuk chuan din mun thalo an siam mek Japan chuan Taiwan chungchanga US le China in ngaidani nanglo an nei chuan helai bial veldin mun nasa takin ati der thong tia soin Asia ramte chuan USMO China mazok zok on lo thelo wasiamin an ti na soi Beijing chuan Taiwan hi anram anga achhal tat ni in tunhaya nasa zokanor na nein atolani chuan mani in rel bola mek Taiwan chu sipai chakna mangpoa arun mai tur thu alo soifo toa United States chuan Beijing chu volet ve thungin azolpui Japan sarkar nena tangdun thlatin China andolet ve thung China le Taiwan te sipai chakna chu ain thlau lea China lama akumtelin anpungtial tial ani tin white paper chuan athalang bok Japan white paper siam hi Beijing chuan dulo hle thungin Japan hian tunhaya China in aram chunga defense lamle military activity anaite omanglo tak takin asocial thina China in maritime activity anaite po alowa uchuaka soiwarin China treat tin atalang thinani tin China Foreign Ministry thupong tu Zhao Lijian chuan asoi Japanese Prime Minister Yesai Suga sarkar chuan North Korea po Japan security atana laum tia soile China chu military chungchanga langtlang lo tia talan na white paper chu apombok tunaya Japan chuan China in tuipui lama ramlak atum nale sipai munpui asiam belzel chu adu lo thu asoi towa tunaya Tokyo in Senkaku thliarkar atile Beijing in Daewoo thliarkar ati naya Chinese indolong lian kaltir po asoi sel na sa lebok Kumin April Khan sugale US President Joe Biden ta chuan Taiwan Strait a remnale mona poi mozia soidunin malangna kalpui zui zel ni se anlo ti to bok kumsang khajekwa somsari nuwa Japanese leaderin Taiwan chungchanga US President nena thucho introm ansiam masak ber ansiam zui bok ane tun thati lam khan Japan Deputy Prime Minister Taro aso chuan Beijing in Taiwan arunani chuan Taiwan chanturin Japan athok chok angati chuan Beijing ati thindum hle to bok ani US President Louis George W Bush chuan nilaini khan NATO sipaite Afghanistan atanga anin thiar chok chu soiselin Taliban te ti du dana turin civil mi te an hutchia tin asoi Afghan maichiaten soisen lo torna anto khangti alom heng miswal tor thovin an du dan dana anchunga hleilen na annan tir theina tan nutchia ania karilru antina hleti in busahian asoya Afghan maichia engmazat ka komtowa an hlau thong leti kashia US le NATO sipaitan puitu tongle tu tele midang tekangai tu tel leti in asoibok heti lai hian US chuan Afghan an cham chung zonga an sipaitan puitu te chu kan thla thlam don lo tia ain tiamangin tongle tu tele midang te chu an ramatanga la chuak turin ruam manna an siam mek
July thatho patrang hian sipai tran puite chu an thiar chhuak tran dona mase anda na tur mun ero antar lang lo President Biden athu chhuak angin United States chuan Operation Allies Refuse noya Afghan khwale tuini na nei le an chungte US sipai tran puite chu United States in atran puyang ti in sipai jinga an ho tu pakhatin asoi Afghan ramatanga roi chhuat turte hian State Department Program of Special Migrant Visas mangin deal na an thelu towa heng mi te hi Iraq le Afghan mi te ni in kumsom ni chung Afghan rama US an chamlaya tran pui thin tu te an ni US le NATO sipai tran pui tu te hian Taliban ho an hlau le roi chhuat turte hi mi sing khat sang red vel ni in an ngaya an chung te zong zong nen chuan mi noi khat an tling hial don ni in alang Pentagon Press Secretary John Kirby chuan heng mi te roi chuan ha hi sipai tan an thok don ni in asoya Afghan rampona US sipai in kulna muna roi chhuat phot an niang ti in atalang US tran pui tu te zong zong hian roi chhuat an dil vek khar lo ti in Kirby hian asoi bok Taliban ho hian US pui tu tam tak Afghan mi an tilhum toa tuna po hian an mani le an chungte tha chimia vo na tok anum nual bok ani COVID-19 lam update ila World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom chuan COVID-19 Delta variant chu chak takin adar mek ni soin mitin te fim phur turin acha karma sakha khovel puma azona COVID-19 free adar chole na karlina ani hri wanga thi kar som chung antlak niam nuwa thizat anron pung le tranani tin Tedros chuan Geneva a press conference anaya asoi Delta variant hi October sangni somni khan India rama mu chu anaya ramza palia variant thar hi mu chu anito ani khovel ram throi tu ta chu rileng mek an ma chon dan te ai nang lo hlom leya friends chuan khokhir na khauzo kan siam lain ramthan khatero chuan khokhir na hi an thladul chho mek thung United Kingdom UK chuan July ni som pakwatang chuan khokhir na dan an siam zong zong te livek an tum thung WHO chief chuan Sridhar Mekara khokhir na thladul chu ala him lawangain ramtam tak chuan an rama mi puidai khop tur vaccine po an na muzo lo niin asoibok tuna kan ron mandan hi chu kangthel tu polin ram kangzau tak thelmi atumang hi kanni ram ri lo sel hian kangmai chuak chu aziom pha mai thai ma se khoi muna po kangmai ala chuarang chuan mundanga kangkain asipar hian maina sa jok achuale thaiani tin WHO chief chuan asoi ani Tedros chuan sarkar te chu ramdang te tana vaccine peturin angena muntin maya ripuileng ti top tur chuan khovel hi kantran rual angayani ati India chuan COVID-19 leng tho thum na chu August thatop lama ator don ni in mithiam ten an soya athoni na ai chuan anato don lo ni in an soibok ramchunga damdo in lama thunai tu sang Indian Council of Medical Research ICMR Epidemiology Infectious Disease Hotupa Dr. Samiran Panda chuan tho thum na chungchang hi NDTV in an komna asoi Shileng atai dardan hi invena man le akai dar thai venture letter lawa thui tak ain ngat bok ati kartir lama khan India rama Dr. Rual Inzam Khompol Indian Medical Association IMA point thothum na hi thlanglo tur ani lo thu alo save to bok thotan nia thu chu ansiama IMA chuan khovela thil thleng to le ripuileng zia kan lo hria tongin thothum na hi ngai tha chi ani lo thil hria throm tak chu anina a ramchung mun rang ranga sarkar le wantlang hi COVID-19 laka himna tur dan jam zom lovin kan pungkhom na sa ani anti thoni na pokha soilok ani thu IMH1 soin sarkar chu khochin soilok angai pemong boka ngai pemo turin andu India rama coronavirus ripanga insiam danglam mu choma sakbar delta hi khovel ramza sompakhat chunga kai anum towa heshi hi inkai awal samzola India athoni na po hei hi abulpui bar ani ole khatizong kha tontuma kanti chhuwa theite anni janrei tolama chiar ani wangin kan ote adiglo de hleka clear to ten milo thathiam donia in javain hunman nom ve kule